حديث عند تنجرا من دينه اتق الله حيث ما كنت نيالوت يتم بوتا يهون بسرا بوتا ميهون بمنيتا بوتا ميهون بمغب بوتا ميهون بمانኛውም ቦታ ይሁን اتق الله حيث ما كنت ባለህበት ቦታ ሆነ አላህን ፍራ ኢማሙ ኢዳን ለባቸው ሰላት الجنازه ከትዳን መስገድ ብለን እናወራ ነበር ያሳፋሪ ጉዳይ ነው ግልጽ ነኝ ይሄ በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው ማለት ነው ሌላው አካባቢ እኮ እንደኛ እኛ ለኢማሞችም ለዓሊሞችም የምንሰጠው ክብር ከቃል የዘለለ ስላልሆነ ነው አፉ በሉኝ እንስል እናከብራቸዋለን እንላለን በቃል እንወዳቸዋለን እንላለን ዓሊሞቻችን ኢማሞቻችን እንዲሁ በቃል ብቻ መውደድ የሚጠቅም ጉዳይ አይደለም እንክብካቤ እናደርግላቸው ዛሬ እንኳን ላይ ሆነን የሚያሳፍር ድርጊት ነው ስናደርግ የነበር ነው ያ የሚያሳፍር ድርጊት ምንድነው ኢማሙ ኢዳን ለባቸው ሰላት الجنازه ከመስገዳችን በፊት ኢዳን መስገድ ብለን እናወራ ነበር ያሳፋሪ ጉዳይ ነው ኢማሙ የቲም ልጆች አሏቸው ብለን እናወራ ነበር ይሄ ያሳፋሪ ጉዳይ ነው እንዴት አንድ ዓሊም አንድ ኢማም ይሄንን ትልቅ ዲናዊ ኃላፊነትን ተሸክሞ ስለሱ ልጆች ስለሚኖርበት ቤት ስለሚበላው ስለሚጠጣው ስለሚሄድበት ትራንስፖርት እንዲያስብ እንዴት ነው እኛ ዝም የምንለው ለራሳችን ጉዳይ ከምንጨነቀው በላይ አንድ ዓሊም እኮ አንድ አካባቢ ላይ በሚሆንበት ጊዜ ብርሃን ነው ለአካባቢው ለሀገሩም ለምድርም ብርሃን ነው ልጆቻችን ዛልካለን የብዙዎቻችን ልጆች አባት ሆኖ ተርቢያ የሚያደርግ የሚያበትን አህዋል ማናከውነ የሚኖርበትን ቤት ማናከውነ ሚበላውን የሚጠጣውን ማህበራዊ ሁኔታው ምን እንደሆነ ይዳይኖርበት አይኖርበት ይቸግረው ማናከውነ ዓሊሞቻችንን ወዳቸዋለን እናከብራቸዋለን ውሸት ነው ስለዚህ እኚህ ሰው የት ሰፈር ውስጥ ነው የሚኖሩት ምን አይነት ቤት ውስጥ ይኖሩ ነበሩ ታላቅ ዓሊም መሆናቸው ስንቶቻችን እናቃቸዋለን ታላላቅ የዓለማችን ብርቅዬ ከሚባሉ ታላላቅ ዑለሞች ከነ ሼክ ኢብኑ ዑሰይሚን ድረስ የቀሩ ዓሊም ስለመሆናቸው ስንቶቻችን እናቃለን ገጠር በነበሩበት ሰዓት ላይ በአህባሽ ግፊትና ትንኮሳ ተፈናቅሎ እዚህ መጥቶ በርካታ ደረሶችን በርካታ ማህበረሰቡን በዕልም ሲያንጽ የነበሩ ዓሊም ስለመሆናቸው ስንቶቻችን እናቃለን ቤታቸው ውስጥ ደግሞ ጀዋሪ ያሱፉኑ ዶኒን ደምቱቱን المنشأة تغرتي تلفم تتكنت تغرتي ربين لا يا إخواني نيما ربي للمنا ما خنت تلول تكفى نيمان دران غانجي غرتي نمني يابتي ديم قال يابتا ودلاري يابتا مخينا فيد بردتشي تنقبا خنو مخينا فوف يتي غرتي قدك سيجيز تو بكاتي فيت هايا مخينا ران دوني تولج لا ودو مخينا ندفين دوني درا تلفم بارا قبا غرتي نبي الله نو تولج دوني غرتي مركبة تولج نبي الله نو بسم الله مجريها ومرساها ديمي سيسي بسم الله رابطة بسم الله آيا غازا نياتي تامة تولفم تدون أچرا كوبي لالني تولجن أكنا نمي دوني درا تولج ماريدا چاينا دا يوخا أمريكا يوخا ماري أوروبا ماري جان لا نمي دوني درا تولج إيه نبي الله نو نمي درا غرتي سرجري اوپراسونو غري جبريل نمني درو غرتي الدنيا ثنا دكتور يجي درو بقيسه مسلم خغرا درو بقيسه مسلم اگرتي دو تكنولوجي ابا خدرو غرتي تيار كنا غدي اكبرارو غدي عباس ابن مال جاني اسباني مو عراق نفكات مغاني سا عباس مو خدرو درو تيار غرتي تراي غد سيني غوغيلان اذن وان شوفا خزا درو تولچس مسلم زادرو تولج أو مالكون شيطان أجاني قرته مالو فبوكون مال يوزا كنا هبيت هو كون جني دايان أكمل قرته وانا ما أنت نقرته كنو ما ديشا في مالي في زمن الديشا سن هو أنا فرنجين تو شيطان أبو ليسو مالو جان نمني خيج ها سانكو بارما تيك توك دوف إنترنت مال جي خان دوف خانا خدراني دوفوتا خان مسكن دي واتو كل لالته تمدب سيكله
namni waan gartee taa'ee duula lu gartee danda'u illaa yoo imaana qabaate malee yoo imaana qabaate malee waan daqiiqa 30 waan zaata akka hin danda'u yoo imaana qabaate waan rabbii qofa taa'ee dhaqe caqas kamma ati teessee caqas tuqanatti kamma ati teessee caqas tuqanatti imaana asiqaa yaa beek kan taa'uu hin danda'u kan taa'ee caqasuu hin danda'u abadan idan duuba gartee doonii tana laaladhu bahara gubbaa dooniidhaan nu badhaas takka dachii gubbaa makiinaadhaan nu badhaas sadaffaa qilleensa gubbaa namni dura dursoo qilleensa yaabbatee Nabiyullah Suleymaan boleessoo laali kaa boleessoo teknoolojii tana laalmee Nabiyullah Suleymaan qilleensa yaabbataa guduu waashaarti makkarraa ka'ee Filisxeem qilleensa yaabbatee dha oguma takkatti daqiiqaa waa xiqqootti Filisxeem dhaqa Filisxeem irraa ka'ee Yaman dhaquudhaaf daqiiquma waa xiqqootti dha mootummaa akka Nabiyullah Suleymaanii kanneen nam tokkoo fi kanneen ambiyaa takkaaf kanneen rabbiin hin kanneen jinni ajajee shayxaana ajajee igaa boleessoo baara kana keessa gartee waraana gartee baaraayilii waraanaa namni dura jaarratee Nabiyullah Suleymaan ya Ameerikaa baaraayilii sigale ya China baaraayilii ya taawwaquu yattaati yaa akhi Nabiyullah Suleymaan namni dura dursoo ya baaraayilii namni gartee dura aqwaaqwaamee lama jammaraa gise Nabiyullah Suleymaan no amta minizi baaraayilii minaamin jettee asii mataa nu nyaata sigale baaraayilii addunyaarraa tokkoffa ya maarree Faransaay baaraayilii minaamin jee bar ya Jarmanii ya minaamin jee asii cinqiinu kaa baaraayilii namni dura dursoo sigale bahara irratti asalaxanee bahara keessa gallakkisee hawaan adda addaa baasu bahara kana kontrool godhe eenyu Nabiyullah Suleymaan bo jinniidhaan waraanni isaa jinnii sanuulaan sigale waa jaaruu ni beekanii waa tolchuu ni beekanii Beetel Maqdis jaaranii bareechanii haareomsanii jechuu Nabiyullah Suleymaan hin jaarre beeki Beetel Maqdis Nabiyullah Suleymaan dura jaarame abbaa Makkaa fi Madiinaa Makkaa fi Beetel Maqdis amata gartee masgida Makkaa fi Beetel Maqdis amata 40 gidduu jira Nabiyullah Suleymaan dura jaarame Nabiyullah Suleymaan ni haareomse malee وهكذا قال Sheikh Muhammad Wallo kitaaba isaa keessatti akkasifite idan baaraayilii gartee ajaa'ibaa namni qabu eenyu Nabiyullah Suleymaan dura jaare boo achirraa laalte faranjiin wanni isaanii jufti koopii sigale wanni isaanii jufti koopii xayyaarri koopii markabni koopii baaraayiliin isaan jaaran koopii laaladhu akka gartee boombii aaraatii fi boombii ibiddaa cufa ganatti dhufnaa bara boombii